pomiluj. Zaštiti, spasi, pomiluje i sačuvaj nas, Bože, blagodaću Tvojom. Gospodi, pomiluj. Preduši presvetu, prečistu, preblagoslovenu, slavnu Vlavičicu našu, Bogorodicu i Hristu Djevu Mariju, sa svima svetima, sami sebe i druge i sa život svoj i su Bogu predajmo. Rođenje Hristovo nam otkriva tajnu beskrajne ljubavi Božje. Samo je Bog, koji je ljubav, mogao sebe poniziti i roditi se kao istiniti čovjek, kao Bogo čovjek, ne prestajući biti istiniti Bog i spasitelj od grijeha i izvora zla, truležnosti i smrti. U simbolu vjere ispovijedamo da se oplođenje zbilo radi nas ljudi i radi našega spasenja, da Sin Božji postade Sin čovečiji, kako bi na kraju čovjek mogao da postane Sin Božji. Kako je govorio sveti Irinej Lionski, Božić je naročito vrijeme. Hristos donosi bogatstvo oboženja, donosi neiskazanu radost u koju crkva poziva i sve ljude i svu tvar. Bog naš koji se radi našega spasenja u pećini rodio i u jaslama ležao, molitvama prešte svoje materi, sveti slavnih i svehvalnih apostola, svetoga Jovana, arhijepiskopa Konstantinopoljskog Zlatoustago, svjatoga Nikolaja, arhijepiskopa Milosrdotvorca, svjatih srpskih prosvetitelja Simeona Mirotočivog, usjeditelja Save, Arsenija Maksima, Vasilija Ostroškagog i Petra Cetinskog, svjati pravedni Bogotaca Joakima i Jane i svi u svetih da se smiluje na vas i da vas spasi kao onaj koji voli čovjeka. Čestitam i želim da nam srećan i Bogom blagosloven praznik, a pouke smo čuli od naših pretpostavljenih svakako od sinoda, od naših episkopa, visoko preosvećenog i mjestoljubitelja prestola upražnjenog patrijaršijskog, gdje su vas poučili u poslanici o ovome događaju i o ovome najradosnijem prazniku. Neka vam srećan i Bogom blagosloven.